ziningi indlela zokuthwala mfethu engizaziyo esengayithola ukuthi kwenza ukuthi kodwa mina abazange bangithwalise ngalendlela lezi ekuhlezi ngizizwa ukuthi ziyenziwe. Yes. Mina bangithwalise ngendlela ukuthi ngilale nabantu besilisa ukuthi balale mina in fact. Sinibingelele ke sinamukele ku Real TV on Stories kama nami Nelo Dalesi. Namhlanje nginobhuti la. Ngiye ngakhuluma ngale topic lo bhuti lo evidini edlule nginobaba uSithole le eMlambithi. Ngimtshela ukuthi okay kunomuntu owaye eGhana emazweni angaphandle eyothwala. Wafika wathwala kodwa indlela athwala ngayo ihlukile kunale ndlela ezisijwayele. Usizizwa abantu beyikhuluma ngazo nesizizwa nezinyanga sikhuluma ngazo kodwa namhlanje sizoluzwa kahle udaba engikuthandayo kubaba uSithole sebeqalile bayilungisa le ndaba le. Bhuti wami angikubingelele bese ngikwamukele ku Real TV Stories. Njani mfethu? Ngiyaphila. Okay, sondeza umbhobho. Okay, inkinga mfethu. Okay, uyaphila bhuti? Ngiyaphila mfethu wena kunjani? No, ngiyaphila cha angifuni uqamba amanga ngihlezi ngiba interview abantu abathwele nabangathwele abafunayo ukuthwala nabangakufuni nabathwalisayo futhi. But lokho kwakho ku different. So mfethu lento le iqale mfethu ngento encane. Inkinga yami benginenduku encane. Okay. So abantu besifazane bebengibalekela isikhathi esiningi. So ukubona kwami ukuthi into engangisiza kulokho ukuthi vele ngihambe ngiyozama ngoba kunama post la wafakwa eindongeni wafica nje yonke indawo igxubeni yonke indawo. So lama post la mengifunda unayo la kuyakhuliswa engabona ukuthi into engakwazi ukungisiza le ukuze nami ngikwazi ukubuka njengendoda. Okay. So ngiye ngahamba ke ngaya lokhuze ngafonela umuntu ubasebenzela lokhuzeni kwa emarket eThekwini. Okay. Mengifika lapho kubona ngeke ngibatshela istory sami ukuthi no nginenkinga kanje bengizokwenza ukuthi hayi kwaba ukuthi hayi siyavumelana sangena kwelinye igumbi nje abangithatha istairs nje bangifaka kusona sagibela ilokhuzi icash sayaphezulu safika kulo gumbi nje limnyamana likhanya amakhandlela kunemithi yabona nje inyanga le dididi besihleli nje lapho ubhuti lo ngimchazele sonke istory ke ukuthi hayi ngizokwenza ukuthi kanje ubhuti bangaphandle. Okay. Yebo. So ngimchazele sonke istory mase ethi yena no lento le ilula kodwa ziningi indlela engenzeka ngazo ukuziphumelele. Okay. Hayi ngoba phela nami ngiyadinga usizo ngavuma ke. Uyabeke mina ngithatha ngokuthi wangiqoqa ngoba yonke into ayisho kumina ngayi understand. Wakhayisa amakhandlela wafaka imithi yakhe wayitibile kuze inqaphu lezi zakhe wayifaka laphana wayihlanganisa wangenzisa wangishunqisela wangenzisa yonke into. Uthi Yesu wathi no yazi mfowethu kukhona into engiyibonayo la kweni. So kwangamela ube nenduku engaka. Idlozi lakho lalithi wena kufanele ube nemali ube nemuzo omkhulu ube nayo yonke into. Okay. Awu ngithi ngisiyaphela ihlangana lapha lento leyo ukuthi kube nemali nale yenduku engizoyenza la. Wathi no idlozi lakho lidiniwe. So lifuna wenze lento uqala. Kodwa mina ngizokunika ichance yokuthi lento yakho iqala iphuka ukuze ikhule induku yakho qala ufeze lenhloso leyifuna idlozi lakho. Okay. Wait, wena moya kuyena uexpecteni emqondweni wakho mhlambe ubulindele kwenzeka kanjani? Mina nje ngangitshe khona imithi azongifaka yona mhlamba engigcobe yona lapha endukwini induku mhlamba ikhule ngibe right nami njengawo bonke abantu iqine njengawo wonke umuntu nami abantu besifazane bakwazi ukuthi mhlamba nomuntu wesifazane akwazi ukuthi nami ahlale kumina hayi lento okubalekela abantu besifazane. Okay. Yena ke wase shintsha istory ke manje ngalendlela le engisho. Okay, qhubeka naso story. So ngitheme isikhuluma naye wathi no lento le ufuna sisukumele. Kodwa kuyisukumela kwethu yena unayo indlela yokuthi kumele siye eGhana. iGhana ke shuthi ngiyacanga ukuthi indawo zangakubo ngoba indawo esayifica apha ngoba nami ngagcina sengidumekile ngazi noma kwakuyimithi yakhe lo engishunqisela yona noma kwakuyini le yangiduma ikhanda. Hayi
ngivume nami kodwa sizoya kanjani igana ngoba phela mina nginayo imali wathi ayikhululeka mfuthu ngizokulungisela zonke izinto sizohamba nje ukhululeke wena nangempela futhi wangenzela yonke into ngendlela ayengabona nami zonke into zami ziclean impela lo muntu lo shuthi userious ngalento le shuthi into ekhona nangempela siye eGhana masifika le eGhana nangempela ngenzela izinto kuhlatshwa izilwane inkukhu ezimnyama ezimhlophe yabona nje kwenziwe nje izinto eziningi yabo hayi nangempela ngithi ngiyabona hayi impilo yami ngathi ngempela iyashintsha la ngaqala khona ukubona ngingenelwa imali ke bank imali ngena iqhamuka phi bank hayi yabona futhi ngingasho ukuthi yabona le nto ayenza labantu nama ngiyazi okay but bayithatha nje ama details ami ngavulela ibank yavulela yonke into kanikeza zonke izinto kwathiwa kuzongena imali engaka nangempela 200,000 kala kaqa washo phakathi okay lento le yenze emva kwesikhathi singanani ubuyile khona mhlambe kwasekuphelile amasonto awu2 mengicabanga kwasekuphelile nje amasonto awu2 silaphana sekwenze zonke lezi zinto lezi kufanele sizenze base banginika zonke lezi zinto lezi ama details lawa abasebank yonke into yasiyangena le mali okay indaba enduku sethini ngayo mase nifika lapha into benduku usayishiye phansi washuthi nilungisana indaba sesilungisa manje le elokhoze mase ngiyabuza mina bafowethu lento akuyona yini ukuthwala bathi nje cha akuyona ukuthwala lokho okay awusithatheke ngeprocess nenza lento nanzenza mhlawumbe inkukhu uthi kufika kanjani uthi agcine sefanelelana nawe yabona ke lapho mfowethu angeke ngikhohlise laba bantu bayoshaya umuthi angifuni ungasho ingqondo bayakwazi ukuyenza udomeke okay so engeneni kwale mali mina ngase ngibakholela yonke into abayishoyo ekubakholeleni kwami into abayenza kumina angazi kwenze kanjani kodwa ngathi ngiyavuka ekseni kwangicatha kumgqibelo kuzosa kuba isonto sahamba nje sawuphuza kucelebrate kumnandi ku right yonke into siyenza nabo bakhona abayindawo mengithi ngiyavuka ekseni ayi ngiyazizwa ukuthi ngemuva no akusafani kukhona into eyenzekile la kumina yebo ayi mengibuza ukuthi hayi madoda kwenza kanje lokhuza yami kaye kubhlungu nalana ngemuva into lokhu sinye sami sesilula ilokhuzi isinqa ngemuva sekuyayiphumela yonke into qale lapho ukuthi no kukhona into abayenzile kumina kuye benza lento beyenza nami nje singese yonke into isiyayingenela nje ikhanda sebeyazenzela nje kumina usuyabona futhi manje sengiyabona ukuthi no lento le kahle kunjila yilapho ngaqala khona ukubona no kunzima sekumele ngivumele isimo ngoba angikho ngale ngasekhaya eSouth Africa sekufuna manje ngivumele isimo ngenze konke abakufunayo ukuze ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya okay wena awubonanga ukuthi ngisathi bekwenikeza ama details ebank bethatha ama details akho bekwenzela ibank ukuthi ngenzeka ukuthi ibona labakufakela le mali le ayibathe amadlozi lento leyana bayakhanda ukuthi ukwazi ukuunderstand wena ukuthi lento le isukaphi ngoba bona bavele bethu bathi amadlozi akho afuna ukuthi ube nale mali okay amadlozi asikuphila imali ngokwabo but induku still ayikhuli into eyenzakalayo bona balela nawe but induku ayindawo lento mina ngithi ngizoyenza la ayiyona engenzeki le engizele la iyona engaphumeleli kuzokwenzeka okunye okuseceleni kade ngikakulindele so lento igcineke seyihamba sesibuyela ke eSouth Africa yagcina nami singenile ngaphakathi ithe mengena nami ngaphakathi umuntu nje wesifazane bengasamuzwa inhlobo ngisho kuthiwa ngithi ngizama ukuthi kulokhu ama feelings omuntu wesifazane bengasenawo sekuphele wona nenduku yami vele incane vele ayisafuni ngisho ukuvuka ayisenzi lutho sekusekunzima nje wenza njani ke manje mfowethu ngiyaphoqa ukuthi kufuna ngiphakele abantu besilisa
so sefuna ngihambe inkwari ukuze ngikwazi ukuthenga abantu besilisa ukuze bakwazi ukulala nami ngoba manje angisakwazi ukufila umuntu wesifazane akusakwenza akusenzeki lutho bengihleli nomuntu wesifazane akusekho lokho okwakukho usuhalele ngazi ukuthi wena ungenziwa sekushintshela kumina manje yonke into yabuya yazobheka kumina and imali khona manje le mali nje obikhona iloku ingena kule bank leli nje manje siyangena into encane engiyenzayo ibankulu yila ngariya zakhona ukuthi no ngithwele la so ukuthola kwami bakushintsha kwaba ukuthi mina sekumele ngilale nabantu besilisa ukuze uqhubeke ngiphezulu and futhi labantu abakuneze lento le bayefuna irent imali yabo uyakhokha nje uyarenta mfowethu njalo ngenyanga uyarenta kubona ngoba nabo bayasebenza mhlawumbe umunye umuntu angathi wathi uma ufika ngenduku babona inhlanhla kuwena babona ukuthi nabe izinto zabo zingakhula if besebenza ngawe hence bekuthathile bakusa le ukuze nabo ugcina ufana nabo babona shuthi mina ngingathini basebenza ngenhlanhla yakho shuthi inhlanhla yakho mhlambe umuntu uzalwe umbethe kini basebenza ngalonto bona bathatha inhlanhla yakho bayenze ngalendlela yona yabo ukuthi bakuthwalise ukuthwala kwakho lento zakho lezi othole ngazo basebenzisa bona imithi yabo ukuthi zikwazi ukuthi ziphumelele kodwa ubona bakunikeza indlela ziningi indlela zokuthwala mfethu engizaziyo esengayithola ukuthi kwenza ukuthi kodwa mina abazange bangithwalise ngalendlela lezi ekuhlezi ngizizwa ukuthi ziyenziwe yes mina bangithwalise ngendlela ukuthi ngilale nabantu besilisa ukuthi balale mina in fact ngoba mina ayikho into ekwazi ukuyenza kubona so manje kuyaphoqa ukuthi mina ngibathenke ukuthi balale nami ngiyabathenga manje wena kwenza kanjani ukuthi kade uyi-out sekufana manje ugoqa out omunye uthi mfethu ongishaya mfethu kunzima mfethu into yokuqala kumele umuntu umdakiso okay kunamaphilisi esiwasebenzisayo nemithi ke abasinika yona ke lapha ekuyona ukwazi ukunawo ukudoma ngayo umuntu loyo usuku lokhozo omdakisiwe ukuze akwazi ukuthi alani nangoba into yakho ngeke iyiphambili if ungakwenzi lokho okufuna ukuthi lokho kukushiya ubona noma le ndlela owathwala ngayo funa uqhubele le ndlela mekuthiwa bulala kumele ubulale bekuthiwa yenza ukuthi kumele uwenze if usuyeka lonto shuthi into zakho ayisayi phambili okay shuthi wena kahle nya manje ususaba ukuyeka ukulalwa abantu besilisa ngoba umcebo uzophela mfethu sengizame zonke indlela awungihambile izinyanga ngenza yonke into kodwa ngiyahluleka ngifuna angazi ukuthi ubani umuntu ongangisiza ukuthi ngikwazi ukuphuma yabona kuthiwa lento udoti yabona ukuthi urabish wento ivethu angisakwazi ukuphila umuntu wesifazane ngiyamthanda mengimbuka lapha okay kodwa mfethu enhlizweni awumese ngiseduze kwakhe kuphela konke lokhu kungaphakathi kumina ngifuna umuntu wesilisa la ukuthi kubuyena ozolala mina mfethu angaze ngayiphila impilo obutabani abafowethu bangibona nje njengomfowethu ngasekhaya ngaziwa ukuthi ngenza lento ufuna ngenze le ndaweni ezikude ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngibe nalomcebo lo wena usawufuna umcebo kodwa usayifuna lempilo le umcebo mfethu awusawudingi nawo angisawudingi umcebo kodwa mfethu kunento ke abayenzayo ke if uthi uzama ukuyeka kunento like ngizothini umulele embedeni lento mfethu uyizwa ngisho uhleli yabona ngisho ukukhanya ba endlini into efika ngisho ukukhanya ubona ukuthi hayi ukuthi into eyiphupho ufika mfethu into engathi inyoka but umbhede mayifika uyavibrate umbhede uzwa ngombhede nje ukuthi uvibrate ukuthi no seyifikile akufanele uyeke kube isikhathi eside ungayenzi lento abafana nje ufuna babuye balale nawe funa wenze sure ukuthi ayipheli mhlambe amasonto awu2 noma isonto ungalalanga nomfana ngoba wantu wangalala naye kufika lento ukuze uzokwazi ukuthi uqhubekeke nalento yabo ngoba isuthi lento isiyimpoqo kahle akusakona into ofisayo ukuthi nawo ngoba if uzama ukuyeka kufika lenyoka le
akani noma ngizothi inyoko noma ngizothi dikoloshe noma ngizothi kodwa nje iqale kuzamazama umbhede lento ikufudumeze uyayizwa wena egazini ukuthi umuntu ohleli naye ngeke ayibone ngeke ayizwe umuntu uyamchazela ukuthi kunento kanje la athi ayikho angiyizwa mina lonto kodwa wena uyayizwa wena mekufudumeza kwenzakalani kuwena yabona nje mefika aqale kushwaqa inwele uze umbhede ngathi uyavibrate isuke usuzwa ukuthi siyangena ke manje engubeni isuka iza kuwena ke manje ekhathi kufudumeza ikubamba ube kufuneka uthule uthi nya ngoba umunyakaza iyakugoqa ngoba kusho ukuthi kusuke ubone ukuthi ngathi uyabaleka okay ibambi ikusongani ngathi usongana ngathi into nje kubambayo ekuhlanganisa umzimba ngathi umzimba uyahlaba uyacindezela ukuthi wena ube la embedeni so if uqhubeka ulala nabafana lonto loyo awuyizwa oshuza kahle kahle ungalala nabafana ifika wena izolala nawe ifika wena yona izolala nawe bizocomforta yona ya ne ish kodwa ke hey ya no cha uthi kodingeka uma lapha ndabuko straight like o powerful la sengibahambile futhi ngibahambile futhi intenza ukhokha kuphela ukhokha kuphela imali ngiyazichitha nje kuphela imali ziyaphuma ayikho futhi into engayenza ngiyaqhubeka nalomsebenzi kodwa angisawudingi angisawufuna empilweni yami ngathi angazi ukuthi ubani umuntu ongakwazi ukuthi angilaphe lento le isuke ngoba nje kuthiwa ngihamba kuve kuthiwa kukhona into ehleli la kumina emahlombe engayazi ukuthi iyona iyini lonto bavele kuthiwa ufuna uhamba ogeza ngihambe ngiyozama ukugeza still ayenzeki ngiye empophomeni ngenza yonke into ayikho into engaze ngihambe ichibi yini ayikho into engaze ngisebenzise uma ubatshela labantu abakunika lento le ukuthi usufuna ukuphuma bathini laba bantu vethe abanandaba nomunye umuntu bona bazi ukuthi bayaceba ngawe kuphela wena nje uzoyikhokha le rent yabo uthanda ungathandi ngoba mongayenzi lonto bazokuthumelela lento yabo le yokuthi uqhubeke uyenze ngizwe futhi ukukhuluma la behind the scenes ukuthi uphinde ube ne property yebo ama property ke vethu siyalokhuze siyathenga amanye siwadayise siyalokhu siyaqashisa sithenga lokhuze sakha ama cottage isithe njalo vethu kuningi nje kuningi so ibhizinisi hamba kahle kahle into nje vethu moyiqalile mosokujoyine lento le yokuthwala ihamba clean ayikho into oyiswelayo okay ukube lokuthwala kwakho akunazi inkinga ubuzokujabulela ukuqhubeka phambili ekuthiwa vethu akunazi inamba noma ilokhuze emingaka imthwala emingaka le enzima angeke ngiqamba manga ngendlela engiyibona ngayo imali ngendlela engena ngayo ayi bengizoqhubeka okay no isicabanga ukuthi istory siyasizwa ifuke wena ungatshela umuntu okwekhaya ubukayo ukuthi uma ngabe umuntu uyakuyena uyofuna something bese kutshela ngenye into yena ayicabangayo ungafanele enze njani engakusho nje isikakhulukazi angiqedi umsebenzi abantu okay kodwa lamaphepha lawa aseyindongweni namasemalokhuzeni abhale ukukhulisa bani zonke izinto kodwa ngisho ukuthi izinto ngiqeda umsebenzi wabantu okay ngiyacela abantu bayiyeke lonto lapha na usizeke ngalendlela le osukuze ngayo isikhathi esiningi basuke befuna ukusebenzisa noma besebenzisa amandla onawo ukuthi bathwale ngawe noma bakuthwalise wena noma benzini ziningi into abazenzayo ngawe kuya ngamandla onawo ukuthi amapha amandla onawo abangawasebenzisa ngawe bathatha into onawo ngoba ifune izingane basebenza ngeingane okay ubulala ingane zakho ubulala umndeni ifuna lokhuza mina nje ngenhlanhla ngiqale lento ngisamncane bengisala ku 23 24 manje ngiyaya ku 38 kodwa still ngisabhekene nalenkinga le iminyaka ingane khona ingane azikho kodwa ubushilo vele umuntu osifazana ayivuki vethu ngeke ngiqamba manga ingane azikho kodwa bengifisa nje nami njengawo kumfana akukhona emhlabeni ngoba impilo engiphilayo ngiphila impilo yokuba umfana kodwa ngali ufuna ngenza izinto ezicashile kubantu engihlala nabo ukuthi bengaboni ukuthi yini le engiyenzayo ngali cha mfethu sizozama ukuthi sixhumanise nabantu aba relevant enisafisa nomunye ifebuka la ongakwazi ukulekelela mhlawumbe une experience alento le angasabi ukusondela ngoba
idinga umuntu one experience ke le idinga umuntu opowerful ozokwazi ukuthi avule ama gate ngoba wakathi inyanga yenilanga ave kunzima kube inyanga ekhipha izilwane emzini abantu ngoba fanele uyikhipha uhambe nazo wena uyoyilahla khona not ukuthi uyikhipha nje kuphela so ngicabanga umuntu strong ofanele akwazi ukulekelela but sizobuya ne-update and sizokutshela nawe ngasese and safisa futhi mase sekwenzalile lokho uphinde ubuye uzobatshela abantu ukuthi hey cha ngasizakala if awusizakalanga awusizakalanga ukuze umuntu ofana nawe situation efana nawe ubukayo akwazi na ukuthola usizo esebona umuntu owaba neproblem yalungiseka ngoba igcina usuku siyabafuna abantu abazoconfessa ngeinyanga kahle noma kabi kodwa uma bekhuluma iqiniso ngoba abantu abaningi sebesikenyewe kakhulu eSouth Africa nawe wawufuna olunye usizo wanika usizo ongalifuni but agcina uenjoy ngenxa ukuthi imali yayikhona kanti futhi kuzogcina kulisafarisha wena kunzima mfethu ngiyacela nje abantu mfethu ukuthi abazama ukuyibheka into efana nalezi bengathatheki kalula njengathi ngoba ngisho ngangimncane ngathatheka kalula kodwa manje ngokukhula ngiyayibuka ukuthi lento le eyenzakala kumina no ayikho right for omunye umuntu and ibhlungu mfethu. Okay no sabonga kakhulu bhuti wami ake ngithi nje till next time stay blessed.